Halor kajing yap jong armut kijaj benriu garu hahariana, kiseng balang baper nen kejan mit, kila pelong ya ke candlelight service hapa atia bari, kum kadak ban persya ya kajing sya penyap kita ki armut. Ha kate kajing tang membeti, la shimbenta dalai teli kiseng balang, ke FKJGP, ke GSU, bad AHAM, bandawa ya kahok halor kajing yap kita ki armut. Kiseng kila dawaru ya UCM dan buram jungi ukuan rat ki sangma ban a jing tho syak sarkar India ban pha to kit benya khanang ban lap manu bale ya kite ki kam bamman FKJGP Ararunga unit aham regional unit batka GSU Ararunga regional unit tengim kita cermit ni lapnong daka candlelight service apo sinong ne atia beri te naga mata ka jingja bayui apo social media jingja apo Haryana nagoi ga jakpundu jungi garu pasa apo lili te kumpang yui apo social media ni smusi ba jakpundu jungi sale hadu ba nim laban yui nismusi hadu kata namar kapor ya ka jakburu jungi notice tungi sali ben ya ni penpar ka jing susi naganta brother sama but sister sama de nga ngitskam ya ka sotar niklea dengan chief minister badam buram jungi congrats sama kan ada kajing to ya government of India pan investigate ya kan ka jingja ni kum kaseng ni dawa naga chief minister badon borom jumi ban ya ka jakpenur jongi pan investigate kamploi kwa hi pan yo ya ka proper investigate claim daga aida ya ka nogono de ni kemen ni niti bansa yo jaga report bapa dan jasu pumkane ha sakmat jaga jad perujungi dan jad perujungan nulis ni baru kowe ya publish bon ini baru